Tamuboso interviews ahodo ne the book tangiche mu ne bebremo and ope wo hwe daily graphic I say Ghana Revenue Authority exceeds targets over 15% of 2018 collection. Interview edi kan ye beko Bimbila na wo hwe front page of the Ghanaian Times I say please interdict 5 personnel at Bimbila story no page 18 of the Ghanaian Times. Al Hassan Washid correspondent yedna twetwe nkomo. Alasa, good morning. Good morning. Na exercise. Nyame adom boko da nso e. Bibi aboko. Good. Alasa, sa posifo numi ya esi a interdict omo ye den. Yo ngra area na Northern Regional Police Command omo release sa statement na omo di TV say omo say police administration I want Northern Region oma interdicted sa 5 policemen na yoko bisa no na chese ndra area na omukoche driver bi ewo gbewa palace na omoche no omo de gun to say omutu no ebo ntima ni tipaye na omo ebo na no ema homoye na yoko di enim no a yebisa no according to mate na driver na aircon say omu free Bimbila yendi na omu free Bimbila omu ko yendi na omu pie Bimbila no barrier bi wo ha omu ko dru no na wie na by this time Hamatan ewia ebo no omu be dru barrier omu hu obia but na barrier na ebie kakra nti omu ye omu adwen say omu be fom na omu be fom na omu say policeman ba ku bi epie ebegina kwan no so nti omugina e na kire se omo enim ka na enim epie bare na kakra na ba ku back no still and ewo outside na omo policeman bi sa mo say na mo ba mo hu bare no so ye ba ni ohu obia no bi sa mo say na mo kohin na mo say ye free yendi a Bimbila ye ko yendi no se die na mosua no se yesua banche no bi so mo se na car no cargo truck no nipa ben na se nipa hin na se omo tna car mo no se nipa 3 no se na omo te back no se no se omo to banche na omo de free Bimbila ko yendi no omo na omo teach no se driver no policeman na catch and there almost san ko omechi no omo ko gina and the driver na say na sisi a ye de ni epie bare na nti ma engina enim na ene won kasa enti ogina enim no omo kasa na according to mate no otna na kan no o say the driver na buy so omo ko enti omo ko no omo ko dru bare na before obedru yendi no and another police patrol team police omo bare no stop omo and on be some say now more than a CH. No, so yeah, dear she and CH. No, say now police barrier a Bimbila no almost stop Mujina. No, say ye could draw on say in the ACA. And see, according to mate, no, the driver is here explain it, Bibiama, no, and all original no say the driver no bar say, Mumbet or say on Betnakan no more. And see, Omoko no say petrol team be a wage, eba. And according to me, I don't know who petrol team or mirror no obisa massa. Kana by me sure say yichi in the DAT there. And the driver na agency and the or the car no ever call Gbewa police. Na assembly ABC or honoma no who send on because according to me, no more do Gbewa police no say police petrol team no arbitrage o minim. And mate ni see na no there almost China nice no and the driver no journey ekosha at the inner perimeter of the Gbewa police a honomo na police for no best 5 ekodi ne so eche no e de kan gun no ebo yiti ema epaye and almost some ball na no arrest no until omo han call phone no e wo honomo at that particular time the youth no more police ne say yem pene emma onfa driver yi enko enti entawa na sa wo hwe traditional settings are Northern Regional. Sibibia AC and so Upura the Paramount Chief Palace. I said Omunina the Ejina because say Omuma respect Edema Chief Palace number the police follow a year
ewo Gbewa Palace no na kire say omuni enso the chiefdom of the Dagbon Kingdom. Alasa. No. Hello. Alasa. I just say omumbu ahenie no. Omum embu ahenie no. Omumbu ehini. Enti endra no basically we are not the youth play trash Gbewa Palace. Omo ntia say police patrol team no ebitima abo ewe Gbewa Palace no akwa arrest driver no, but currently I can say car no esi Yendi police station, but driver no am say enter one into montimi amfa no anko police station. It's currently no the echo enemy say concern 5 police concern no more this particular operation no police are interdicted investigation. But police most say so ubia there to boss na echo enimo okay alasa ye da se but yenya we di ansa na obekọ no yembisa se January mu na edu esrem sense na city wo ho yate se se epa papa currently yes Hamatan season no esi atwehia the northern region northern region nature say 5 regions of the north from upper east, upper west, savannah, northeast and northern region. Currently no yes our Nkutua and Asia, but then she said there are subsided kakra by 2 weeks ago na from na bo area northern region and there to say so that this onye okuntu bi na unya ejabi edisi udem but currently I can say bibia ko say only dust and ba so your car wash and now motor wash now this you are chebia na ahead na dust about but I know and one of the factors the amatan factors but currently bibia ko see yeshim alasa dase yo miss me that alasa Washid a correspondent with northern regions organ and twetwen kobo police fire interdict omo no omudin na to asui Corporal Kenneth Amwa Jordan, Lance Corporal Prince Sajiman Dua, Lance Corporal Prince Setoji Minaji, Lance Corporal Bruce Zonam, and Lance Corporal Samuel Techi. Say dependumi na ya interdict omo ya penche mu efri Alhassan Washid ehono. Now share front page of the Ghanaian Times. It says Ghana Standards Authority raised 25 factories for illegal production of pesticides. And che adwe boje ba be kame ho na ye the democrat ambo so en nchichimu e de abremu. Now back to the front page of the Daily Graphic. New voters register to save country over 173 million. Electoral Commission this asemi atuja. Na sa voter register yi say ye beye o say ye o enkopem say ye beye anase ye beja ye no ye bedi ho nkomo saa enti newspapers no e de aba bebre. Now ye call Volta Regional ye nua Kwabranto correspondent now asoma yatene say okraman bi akoka obi emani pakoro so akabi ateka ama okraman no ewu akoye 2-1 and answer 1-1. Kwabranto, good morning. Good morning, lawyer. Wadaroma. It is saying, lawyer, Pacho Nyamia Huyamobo, lawyer. Now, Kwabra, yes, or Kraman be a cocoa be a many pacros, or Kraman be a pasa. Lawyer Pacho, I, where where Yanabe be a year from Mantemina, I'm saying, Essie, lawyer. Oh, Crubenso. Lawyer Pacho, a year, a cry, leading a day at the Fiano, and no, a war, a year coastal communities now, a war from Mantel, and I say, Volta region at the Fiano, the Honasa, and one was semi 80. So, Okraman, the D can cardi pacrono. Come from the Pacho and a son ecobai. Now, also the Pacran day. Yo, council, Nina, and they say, a year now, what he every year na ecopiemu, a say, at the Fiano, a brand Pia winner in Fisia, a dia 9 edum. Na sa abranti sabin previous a dia amount for the friend efo and your can efo no just say yeah no one kasa a din hour dear no justice afakui na when a koba say or you no ho when ya no appeal and I say
VC10 ana appetite bi ogogura chese odi check ne how far na wonum ne goguro no krama ni firi ya waba wura ne fie a ewo saa adapianu ho ene oso de nemu kaw o ka na pe chese na ade ne ye efo ye yie eni nti wantwentwen so kura ene wodi krama na chi na ni ewire bi a eben eye efie ho no krama ne ekohye ho na efo so eto ano ene wo yire no ehye ne dindindi ti se sabi previasa eye enkrama ya ensaman fu bi ache no krama ne je no ho no so etwe no ene o twe na ne ode ne nsi esi na taso ene wo ka sa wo ka ene wo kawie ya pe ene wo ta betena na petition ho na ne wo no na adie afi die wa bia nka bia nchemu bia nka bia nchemu afi amanfo te ya krama ne kemu wa ti said ye obi ede sikan anaso di dadie bi abon ho enti wo kemu afi die krama point wan kasa biu amanfo pie kohwe ya krama ewu na we na enam so a eye UTV nsentweni NTOW mebo pini eye onu ankasa ni nua eni ni di asem ho enkomo se eba ne sei woso ne die ohun ya se aboa no aye ne bra no esa a chese ne bra so atoa no ama no akwakoye se wakani to nso so akwakoka bi enti na di kowie ya ne se oka ne bra na omote se aboa ne ekem no na akwakowie se aboa ne agyae unsum biu aso mo kohwe ya aboe ne da ha chese wowu kurai ena omo enti ase na chese eye efoi yebopin ne o kanyina ne se de aboa ne pe no ene na ne nsaka on de oni bibia aka aboa ne pe se o ka no no so aka ne bie eni nti aboa ne wo ne de oni comment bia na so ni asem aka nti asem na etwetwe aso a eno nti enam so amaye de ababeto UCB ahwefo adim se anwasama etumi esi ewo framantem eye adafia no ekura ewo framantem emu baako na papa eho ama ne boyi anopei ye de ema yahwefu enti atika ho ai sana woka woti atika etante abwa ne di kan ebeka no no akadi bi so akwa kadi bi enti we die enye asebie enti ne bra bokura di de Victor do woto nje tese woti asem bokura na ne tese sebi mfedi asa wanwe ho no ka ofo so dwen ho ti ase so na tese sebi kwakoye bibi ho a ti sei eye adiafia no ho nyina no asem no akwakoye amonwasem a tese esi nenso na kwabra eforo ya kohwe no why oh mekwa kohwe no wana roma mekwa kohwe ne pa na se de be follow story ya akosi de wiye na adekura ti ni mu nti a onya sa vim no we de nya vim lady onya sa vim no e de koka krama ni bi e ma de se krama na ato na nanu wansie de no ni nyina watimi akire mu yi e de akire eye UTV ahwefo na obi e se ye de yen temi nyina no e de mu yupo Kwabranka miwienzo so ubisa mu no yese na esen be na na egu nanum ya de yi bia na se loya ye de yi bia ankasa a nipa ediatam yenu esie egu nanum ebia de gu efo enum a jete na obi a wenya fishia ediadan edum de udi se esen anyine ankasa edinti ebia dinti na nam so a ode eka krama so enti na survive what say what from na no say di akwakoye anwasem kese e wo from antema yo ya da se e ma krama na busuafo ya adwakwa yo kanso meso me da se Kama na busu ya joso. Momo ya. O busu ya se ne den ya. Kama bi na wo no. Adwase se Adekye ti asefufuro. Na ya nti asefufuro ayi na ti kama no nyini papa no wa fa to pai bi amfa ne sia no de. Minim. Ano de tuduro bi fa ne sia no. Ene ye se okraman e ka nipa enye news. Ne se nipa ko kakraman de ya. Nti da no pai. E de ayi news no nti. Matie news ana ne kwa so ana. Adwakwa ba. Yeah, we Fisher panso so. Afi ko metu ye ti. Se afi en she dan hia e.
O sao. And see, you didn't come home, but you were. Ona mani die. There be If you for to say. But what that you miss? What that you miss? Oh, there be. What do you own come uncle? Do you cry? No, my whose story be 1% Oh, Ghanaian Times. Oh, I should think so. no more pesticide. Fire service for us, some of the two just said. I had a man for fresh or more. I can't some. Your page 3. Sebi. And I know. There be. I know your fire guards 37 army officers mess. Hey, now it just look up be at the answer, so you have 4 dying. Huh? Okay. Say Jade, Unimli Uraw. Enti Adwayen can Jana Semino. I am far and more man for Coco around this time. Now, fire guards 37 army officers mess, page 3 of the Ghanaian Times. Parts of the 37 army officers mess in Accra was on Saturday gutted by fire, destroying 4 rooms on the first floor of the facility. The fire was reported to have started around 9 a.m. and lasted for several hours. Although no human life was lost, the fire destroyed all properties in the affected rooms beyond salvage. Other occupants of the facility were on hand to help evacuate the occupants of the affected rooms in time to prevent any fatalities. 200 students displaced after fire raises Busa Islamic SHS. At least 200 female students of the Islamic Senior High School at Busa in the West-East District of the Upper West Region have been displaced by fire after the fire gutted a section of the girls' dormitory on Friday morning. The affected students have been asked to go back home temporarily, whilst measures were being put in place to accommodate them. Nti adwa sa stories mienu ye mo so tew na me hwehwe fastest for kokobɔ no mode aba no ye masom abusua madaroma anopai de bokrata ye de hyase eye Ghanaian Times ye kwakata fa toso miensa wotwa mfoni di aba asojafo abia ya eja akotom na tatatatata won hu mo bobokra hye wo see 37 army officers mess Accra na no memre dey anopa be nonkunu bremu say ye den ye eja ato wo first floor hono e ma hye eho niema na ochiemu a eja hye ne hyase be sa anopa nonkuno na ehyiranhwere bebre nya donhwere ba ko nya donhwere mienu ehye eche na nyame adaroma nyame dia fofie nipa bi amfamu anhwere ne nkwa na mo megya ne dia ahye niema asai amanfo dem niema sai mo japade nyina wo chese omo tete adan na bemben ni bi omo so boaye emia twe niema no bebre efifiri adan no akirei e na odum jafo fire service fo beduru ho na omo bedum eja no kra ma sania japade aka no enhye ensei kwa na omo bi se mo an besisa bre die won chedan kira de cropoti ya edi eja no eba ye nenso wo mo atiri important wo se wo mususu se eja no hye ase e wo dan bi mu e wo first floor e wo ba bi on first C block e wo na hye ase e na tretie mu na ancha kura se eja no ase de ye fiteje mu no emframo no namu sa na eja ne tra kosa eti hye ase wo ase e woni be ba ho so no na tra kura adu akire enti ho asem a enne abeto edwa eno no what I said near my shade and for fridge and for a TV sound system glasses near ma and crofon konya empa ninina a Janice Shenjebe anyone fans pay will be no one some I don't know. Now Ghanaian Times a boy amanye bio was see Islamic Senior High School ya ewo busa no ewo East District Upper West Region na ashi school one more ama school for ma bese ahenu 200 say the omunya baby and na che say eja no asai wo moniema basa and ho asem no muncheche mu no Ghanaian Times the bokrata na ediaba adwaye middle spread of the Ghanaian Times you know UCC matriculates 59 prison inmates with a middle spread story and that Ghana Standards Authority raised 25 factories for illegal production of pesticides. An initiative by the University of Cape Coast to encourage education in the country's prisons has seen some 59 inmates benefiting. The entrants will have the chance to pursue their education while serving their sentence. The university opened the prison campus inside the university prisons to help inmates qualified for diploma courses to also enroll, and 59 of these persons have been welcomed already for the course in 2020. The ceremony, which was held at the prison, saw the Vice Chancellor of the University, Joseph Ampere, swearing in the fresh batch of students
with an oath of allegiance. Now, ye dear call so women dear. I mean, pribima, where are you? I don't pribima Kumasi, so Kumasi prison. Central prisons. And I'm fabi so nko. Enyenwanwa, say Adebye shase o baby. Say shase o baby na. Shase o. Say nka shase baby na shase baby na shase baby na shase sa. The Ghana Standards Authority yesterday raided over 25 illegal pesticides production factories at South Odoko in Accra. The factories mostly operated in kiosks and metal containers, which also served as dwelling places of the producers. And they had products including such as Lambda Power, Superkiller. Where can I say? Sorry, me spread. Let me go to share. Ghana Standards Authority raids. Okay, no pest rat killer. Septonic, Superkiller, Peace Commando, Express Liquid Insecticide. The 5-hour operation led by the Director General of the Ghana Standards Authority, Professor Alex Dodu. The Food and Drugs Authority and the Ghana Police Service sent operators of the factories fleeing in different directions. I'm imagining. Wilfrey has so run for your life will be as the residents watched in awe. Okay, so that's the story. He's running away, nobody turned it. But where there's somebody turned it. I remember. I wait to be turned. Okay, so let's put these two stories together. Yeah, Masoma Busia, that's so yeah, Ghanaian Times, the Bokra Temu. Now, story of the kind of was see Ogwasia Pong, a year University of Cape Coast. Omo and Shebia Bawa Sania in the Dia 4 year omo percent. Omo etua omo ngoma suaso no obenya mu ekwantiti ye wonwa adrusia pon ekromu no enti se di akwakobo dwa ya mane ewo eye nsawom ne duafie ama ne duafo na se prison fo no makomako aduonum nkunu 59 ana se atromu din a omo besua enwoma na bia obebisa se enti ebe omo free prison wona da bia omakọ ho akosua de bi ezi omo bie campus no prison wa na minim hihye omo beye de bia omo de lecturers no ebeba ho tikemboa ama omo aba ho abekire ade courses no omo ye no aba abekire enti se de prisoners no enipa duonum nkunu 59 ana se omo ba besua enwoma eye suapon mu enwoma na okire se ebre omo da fiase ni nyina wo so afiase asotwe no omo sua ade ebrekro no a emu na ebra wo yi amane no ekwankyerefo pani na se vice chancellor woda Ogwasuapona no Owura Joseph Ampia ene odi animu ene oye ma omu saye se na so obi be kosuapon mu a omo ye no oye ni nyina ma won pepepe na nikasa mu no se tumi ade ahya ne nsa no so dia ma omo akwanya so omo susu nya akwanya ensua nwoma na omo daachi entimi ensesa na enye yie Dr. Ampia kasa no wo se kyeremu se eye pa se be hye enkurama obi owo ndeduafia owo pepa so obetua no masua so no wanya akwanya no atimi atua sukuu kro so wo kan wo se hwe ma mema mo mfato ho bi wo se krachi bi koda afiase na ne din adi Daniel Mangle na ono wada prison o yiru suade sa ama enne obaba ye lawyer ni mapa waso ye lawyer ni ogina ho ma prison fo enne otwetwaje prison fo mo amasam sabi omo nya lawyer fo mo hia kama fo no wonu wodi wo mani bua wo mo saa sese wo se Mr. Mangle no watimi asuade ama sese okire law ewo University of Michigan ewo America ya sese ogusu a wo tie na kwaban mo ekro eti wei eya kwanya kase pa wode ema wo mo se courses omo ye ne be ye management any accounting eno ne courses asa na duafo no omo bi agyatuma omo eye eti we eye asemode na tike kan se ye ntrem kwa gidi se nkakra fi se we any akwanya di kan ye tike wose wode aba na media manage ho pa ananka se de Cape Coast aye wo nsawami na nkaka university so aye okumase na hwan kura ye hemfa biom na Lagos ay ne de wo Lagos so be ne de wo o say no we mu na fansa wo me James say Jamestown or prisons bi o ma metua so Ghana Times the Bokra Tadi aba say Ghana Standards Authority GSA eyo manya juma
wo hwe se eniema e bedwa so no eye ne ayagye atum eye ne eye papa eye ne emadwa so no emekum nipa anase emmepra enipa eti o ma otumi krata ansana wo dia de kwa na babontia ba beton sa Ghana Standard Authority GSA yi eno mo nkrofo mo mpanifo no bi atu anamon akọ enkrebro no efe ne se South Odoko e won kran na nkrofo bi tete sa empatam ho eno mo ye enuro enu adi kukum enkura entefre ene emuamu etete sa no na omo di tumi krata yenim nro ko mo keka mo frafra de yeti keminim sasase me ba wote ya ense so utu mo se bi obaten bi koto entefre duro adi gu ni dem se entefre ha no enna woto punu mu don hwere ba ko ma duro ni ye adwuma wie no ne makodai Adekye ku ne mantafo mienu ekuku abusua no se jamaka nipa mienu pe anti enya nwanwa eti ebra GSFo eduru honom no na chese so mo hyehyɛ kiosk mu empapadan na mo hyem na mo ye nnuro insecticide he weku nkura weku ntafre wesi eku kakalika weku fiewura na mo ton sa na emfoni na siasa enti ke wenye na wokrom kura wo mo ton wokrom bebrebe no ma ebi we ye di dware nkra man ye di gugugugu o kitchen ebi kura se ya fa gu fridge mu se ni nyina no enye papa na mo de eye na ni din o mo atwetwegu ho de ene enya nsem ketwa ebi na TK bokra no wo hunu bo no na TK mpo na ehunu so yi ebi eye lambda power ebi ye super killer we are catcher insecticide no pest rat killer septonic super killer peace commando express liquid and ye din ahodo akese and ededa sai enuro no eso na Professor Alex Dodu woni ne kwankyerefo pani a woda ano so mo de don hwere be se enum 5 hours ene kodi dwuma ye na ene otwenbere minya na wo anam wo de mrika wo mo ti se GSFo na ba na ba o ma to wirem obi adwane na de awo ye ne sa wo so ye ade ton eye atena hwai o mo nyina to wirem adwane enti ene ho asem no mu cheche mu no ena Ghanaian Times e de abatike mo adwa wa ya de na o kan sa story ya na me ko ball story me ko ball advert bi so me modin page 9 na wa mo ebe de e wo he and because you will be the product insecticide bia na omomra ne wo se wo ya aboa fa ha so wo ya aboa na wa aboa wo de fa ha anyway so well it's a call daily graphic but adwa me this say adwuma we say nyina na timi akoso because of Ghana yen kasa attitude yemododo sen ye koto ade a ye hwe brand ye hwe expiry date ye sa na ma me say me di ho for me do an masese agum sometimes nti say ade a ye hwe a onipa ko no nim say ade a me koi bi kura ye kwa ye nto because obi be hwe but yum bebre ho a ye to ade a no an say si ho na yafa na de be no ma na yanom ye de be tia ye ho so na ya tia ye ho ya mo ho modern ya mo ho modern me se me di ho for na wo so di ho for na me de me nhyɛ da nifo bebre ya wo hwe ni me de me nya botre kan pa fichire no na ya na wo se ya nkan na nya ye mfom so a ti ke bi okọ se supermarket na okọ ye dia woni am a wo to do so bi a o dosi asa wo milk asa wo sichira asa we asa wo nya daja kan sa na me nyina ho me se me to dairy product na do so sa na ya wo nkan say obi a water de ehoni ya udi for no enti no ebi o de amekan me de do na ebi 120k na say bi okro me mpese me body na so wo be kan ya ye ma space shakra hunu kan okay omo ato omo ase tro ne nkitin no he wani nya na wo hwe na wo de hwe ne se kra hunu eno na se ne obeto ato nti wo beto ato to afeso nti se GSFo adaroma so mo hwe de a yo mo hwe na se mo se omo boa yen bi we beba no se nya German forecast ne gu hu anan krofo e de bia won hunu kan to so be kan kra won ti ase ena de so otwo so otwo ne nkitin enti wo kwaje obi space shakra pastel won ti min kan ti na wo kan open tema no wo yato na eno ma kan so me ate FD for say ye mfa ne say ye tin na ho mo a ye display na say me call shop bi hu say be bresisi wo because omo say yes a kan adekro na ewo mu o sa ho chese ne mo a mo a ye wo say we yi totwene ense say
Odisi so odisi sunti. Ticket to the to no one ko no aduane adi. So one na we say dey o masem. Then e krama kana so be ka de bia. Nemmum. What? Oh papa na kutia. Mo na kutia. All right. Adwoyenka Ghana okay GRA exceeds target. Ya ka family. The Ghana Revenue Authority exceeded nasa most of the target nasa abro so. Last year domo tete nkrofo pa nyansa ko. Enti dia aka no na mo de aba. Exceeded its revenue collection target for last year by 3.2%, the first time in 2 years. The authority collected 43.76 billion for the year under review as against target of 42.08 billion. 1.68 billion in excess for 2019. This guy can say the answer is uncle saying. I just can't grow. The government has given the strongest assurance yet, page 16, that it has put in place adequate measures to ensure that election year fiscal slippages do not recur. Ghana will go to the polls this year to elect the president and members of parliament. Since 2000, it has overshot its fiscal deficit targets in all election years. Except in 2004, the largest being in 2012, with a deficit of 11.5% of gross domestic product. Now, because of that, the government has pledged not to allow election-related matters to slow down the economy and general activities in the country, as happens in election years. New voters registered to save country over 173 million, the Electoral Commission has said. Procuring a new biometric voter management system, BVMS, and compiling a new voters register will save the country 173.07 million compared to the upgrading of the current system, the EC has stated, whereas it will cost the Commission 19 million, approximately 107.25 million Ghana cedis to refurbish the existing data center. Putting up a new data center with its maintenance costs will cost it 7 million. Ajwa, why did it be such? Yeah, but we are Masoba Busian for Madaroma. The other twaso ye daily graphic na wokọ kratafa etoso miensa watro e de aba wo sha sekra first page ya wo se omenye eto gigi adwuma Ghana Revenue Authority GRA wo mu no mo kasa no wo se afra se wo timi gigi eto wo pa se de bia afi bia no mo wo bibia o mo twese ani so afi de yentimi anye kra no esase agi koduru sei na afra se de o mo timi gi bronia o mo de o mani bu ye no eso na ti kese ne bia bro so de o mo mfa yense samra ye anti GRA for asem no wo se o mo gigi ma ebro sokra o hamu nchemu miensa ene ekire po mienu 3.2% ene bro so se we se bi si ya che be se mfie mienu ni afei na sade no ebi asan asi ebi ewu na se ne graphic e kan wasem no wo se eto a omo gigi GRA for gigi no eye sidi no opepepepem aduanan miensa ne ekire po aduoso nsia 43.76 billion 43.76 billion Ghana cedis and on jeji ye enye sika ketwa na chese edoso pa o se so de toto hu a omo ntimi ajeji sa be se afie emfie mienu atwamu no eti chese afra sa de ekosoro pa o se so de 2019 de toto afi 2018 hu de a na chese omo ya de chese afi 2018 eto omo jeji ye nyina na eye 37.68 billion 37 omo jeje na fi omo ajeje 43 say ebi aba betomu pa na commissioner panyi ono no wo hwe akire e wo GRA na ekese wura ousu amoa eno osi o we se ni nyina eye modemo ene hihye papa adwuma ne mpanufo di gu akwan mu ebo aboso asa fi di he ye beyire wo se tokronkra be ba ho aba beje to wo se ni nyina ka ho bi omo hihye bibi te sa kansie ade ma taxi for office ya e wo mpatamo no eti obi ayire no wan ne di obi mpatamo wo no omo tiripa gu montene so na we kwa ani ya bisa watua to untia ba brebetua wantua ba to adwuma mu eti ne nkofo dibirika gigigigigi ene obi akokko tua ne de
nti eno no wakire mu se de nyame adom o matimi agege eto no dodo na okwa kratafa to so edunsia ase suso wachro ede aba wase aban ede atodwa se Ghana ya yes amana kaye ho afi bia ye to aba ye di sika ma ebro sika dodo aban ni twato wose safe no wode bo oman na ko wode di me ebro so wase afi de ene enya sa frase enya de bi besan asie enti aban we se de atodwa se watoto ni niam yiye pa se ne afi bia du election year ye spending sika me bro so no sa de ne ebi ensan ensibio wase o ma bato e me ye ntwintwa na mu ma oman ni sika sam ene oman ni nkoso enhye ye aban de agukwa me se wo ye no aya french wanam so de ye adwuma enya de bi be mania fa ba bia na wase se wo hwe Ghana bakosemu a efiti besa fi 2000 sa de ne tansi ya to ababo se sike twa to wo no se sa hafe na no ne ebedie no na ya tra da wase e bi asi agisa fi 2004 pe ene ya to aba ya ni sika ama na amuru so bebrebe na fi so ye di sika dodo pa no e ya fi 2012 wase de se ye de se de na ne yakoto ye sai sika bebrebe na sa de ya fi enya de a ebesi ebiewu enti we say eye encourage samu ene de bokrata e de abefi aban eho na Daily Graphic sign the story for aba wase omeya bato adwuma electoral commission ene he kasai osina no muka so mo ba ye voters register no foforo no Ghana for ye kasai ene de be sika ene ne bo den ene ye beto aba ene fa yi nkozine na mo se he asade no kura mpo ye de mamotufo bo se ye toto eniema ni atwadi no foforo krampa na ebe ma ye nya sika kakra na se ka se register da hoyi ye ba be sakra mu ni aye bia ya upgrade no wo ye twetwedi eno kwa be se sika do kra enti ewia se se usura tachempa bo ufra ne ntoma enti ebe ye se ye be toto ni ma ni be tro edi ne foforo kra no se sika ye be save no aye be se sidi no opepem o hadroso miensa 173 million Ghana cedis ani sika ye be save se ba se ye new voters register dia nti ho asam oni mu cheche mu no ene ne ode aba yes ajosa nim se do abato say dia kasane na e wosro me so so ade a ba ko me bom pa e pa se da bi be ba ye to aba obi amfa hu mehye obi mu na e be kwa ko to aba graphic wa hu eyi boko sana me pese isi na politicians no omomo kasa mra fom omo unity memufo ho yes na no tike me ka say last week so then na mampani ka say eya na eye ne ya onwu ade ko nti aga na ye beto aba na tension esuro ani hu omman ewiase ankasa no ye mfa hu so ntre na de ba politicians le di animu asebi no abosu omo no mu di animu asebi no abosu nti so omo beto ni omo kasa no down na onim se obetimi awe na election bra won tiatia mu still it's because obi a opposition the otisu no be wiem onwiem kro be wiem isi for ni na so nye tike asem na wo ka say politicians na de ba no wo de kan wi na men kan story do daily guide enti no adwamgiri se no ano no makasa asem no me call man bia so a moto abada but me kai say me nua bi o call Morocco obedure na waka say o ba no moto aba nso so hu se yeto aba no an se obi anam ne baby Ghana pena ye benya kura na nka yeto aba na nka dan ye holiday in fact nka ye benya about the 24th ye nya dana nkasa na de achi nso so ya to awie nso ye nya ne holiday eden anko adwa eden eti mampani ka se ensese ebasa efisa abato nya de esese di hu ebeto omanfo so eso eno so no wabisa ho asem ne se ehifo na ya ne hye santa kra wo gem akika ansem a ehu wo biti ayi erade we de ehu ye mobo esa de ne wo mo ebo mpa ye ni adaje ye bo mpa efi wo mo ye to gare ni ensuo ni nchire gudem edi tutu ba nchehye fom ye nkwan different times be do me de bitu the me say money gare ni esi chire na e da bi so ye nkwan so dem na so bumba enso ye nto aba ma bumbia ma since 1992 nti ye nja sa de no 2 afei wo mo so hyehyehye nkom tu nipa akoma no so nyai nkom she se na ba be ka wa yes obi say aba no obi be wiem sabi for me is reckless menyi ni se nyame soma obi ama no be hye sa nkom no is recklessness nti je so pa che say nkom no she no men kan say nkom je say reckless de men kan say enye tro say reckless
So yabana yebeto no mehunu so bi bewiem. I mean, what sort of this is that? Be my percentages in na. And na fe media for no so. Me fi say o seto da ye so ne yensem no so. Menyi ni so obi na o kan asem kra wo say entertain no. Mate say to da yes oh your freedom of expression tino ugly noises is better than silence. Enya noise bia na ye. Say noise bia ya nka EPF won ka say enti adesusu ntina entina omo de journalist adwuma yi baaye omo ball position bia ye fe no say editor journalism na ye kosu afiri baabi omo nim say to da asem bi ho aye nka enti na ye wo editor wo ti editor na adwuma no bi wo no say obehwe say ye say asem bi ho a wo publisher offend cultural sensibilities eno ye mfa ma ena ye wo mra kra wo mamu ha asem bi ho ebetodwa ebe affect your security affect public morality sa ne mani nyina ye hwe nti ye so media for so ye ka ho bi sabi obi ko nyina ba bi ko cancel mu hu bi a ne de aba na ye so ye ka nti yen ka ho politicians ka ho ena na anu fo yo mabe yo mo so no mu hu na de a yi o man ya timu a ye wo party bia ne nkomhyefo come on we joking Aja fi ye sha se nche nti me pese me o mezo de be kwa me kiri bia wa enti na fe aba no ye nkoto no boko after ye to aba nyina wi a ye sika na mo de be ye chen sa asam na me ka say wo say na wo ka say politicians this attention ba no wo do up daily guide page 3 me daily guide no mo de Friday de na bre me nimbo ne kura ma ye o mo ene ye ku wo say opposition amanyoko NDC omo no mo ka say na papa ne dindi owura FIFA ya mo aponko won dem say padodo no anem titu so kwa asante mantemu a odi ho pa adwoso samoka ya na wo ye DC ya na sa ban krache e wo adwoso ene ne mpotem na owura ya mo aponko FIFA na e ka say wo say afi abato ne de ene o hyebo say ebe ye butu wo say be menya wo say ro be se bosobo wo say we say de be moja sam sa no kan wase we eye bloody election campaign eno mo beye wase samanfo anhwe ne nipa moja akra ye de betwa so na okasa ansem we say ya se no krese sa no kan ye de a ebe den ne mfa tension ma we beto gari akosi dem e bia no de bube na me ka say me bomba say enye sa no kan no pote na da bia ye kan ne ya tue nuanom so fo say se ewia simpanimfo ka se ye be kwa kopim se nipa ama nipa nyina asan be ka ba akopa sa ba akopena ye wono nti mpa mebire omo se ye di mogya no mu nyina ni mu bi onni ani mu bi obeka ne ma agudam adwa ye nti Ghana ha na ye te se sa obi kura na odi ma o hasa ne ba kura nto ba kura manada onyini ya obepe bi no kopa bi ma no ya ka mo agudam na ye se bi no nkofo no ye dim na ye na nti yeso so ye me ye ni nti if say yes you try who moja ya can do am na ko team yes and I think say dipa 80 na no Dr. Baumi akoba bi ko kan sa asem no ko zango we say bo mo ntena ho e man crofo e mfa mo meye yi na mo ne die ni mu oba no oto say pio say hwan bi no de fra no de ma wa no die ni mu na ne ba ete Harvard or co school ye to aba no so wie ni ye appointment a wo ma bi wo ko hwa ne aka che say onni ho munim dada wakote an office ya nyina ya te ha yenim enti no moma ye bibi na o ti ke se de yesua yesua e beboa ye atu yetim se bibi ayen kakra ye ka ye gusu a ye ka no na eto ni patim yes na eto ni patim ti no obi wo ho a o tenkran no odi MP oni krom okono eto aba no ma no wi a wo hu no bi kopim se de 4 years beso okosa nipa no kokun hu ama no edru election ye dia ene ye bia hu no wase obayiye no jinkrofufo omo obiara omo mba otwem ne obi fufu da ye nte anu bi botire ajo refi ana refi bi refi kakra amofe na ye nyina ni anu bi botire ye refi ye nto aso botire we ni wi a botire bi ye lesson dia ye botire nti o krokro ye yana nti man ka say nyu no je say we be botire ni bi don't disturb Ghana's peace nti ye dia kofa betumi de ye nkan no so preko we ye statesman no page 2 politicians charge to adopt Ghana first mentality towards December polls anokra wa hemfa
Okay, so while a leading member of the opposition NDC has revealed his party's readiness to shed blood in order to show the NPP where power lies, the newly sworn-in president of the Ghana National Association of Alternative Dispute Resolution Practitioners has charged politicians to adopt a Ghana-first mentality towards the upcoming December polls in order not to disturb the nation's peace and stability. NDC's Yamua Ponko, a former municipal chief executive for Jusu Japin, threatened last week when he appeared on a panel as a panel member on a morning show in Kumasi this year. We shall see you, MPP, won power through deception. It will be bloody this year. But Mr. Daniel Owusu Kranting, who was sworn in as the first elected president of the Ghana GNAAP over the weekend, has cautioned all politicians to consider the collective interest of the nation and the peace of the masses in order in any action they take towards the elections. Ajwa, me say no, I don't know. Yeah, my some way the Daily Statesman, the Wakata and a day abba. Na or the atu ejase nipa bi say the medical boss kwampo dada nipa bi awie ahina so say obekire NPP for bosom eduamu bro say afia pato no de sabi ebedane emojasem na no ana pani bi kasa say da bi esese ya dwene yie ede ma omai Ghana en wo che say owura yamoa afifa ponko kana oye municipal chief executive wo adwusu dwabe say me di ka chie mu no na no na wo twetwe mu yoko radio dwumadie bi so wo Kumase Asante Mantemu na mo wanka radio no so mo pon dwumadie no a wo mo di nkomo no di anibre ebo nipa no obo ba na free MPP no obo ne ntanesa mo de mo afi ya be kire mo pa mo say yes ene mo japa pipe ene de ebe kire mo wo afi campaign no emu enti eno na owura Daniel Owusu Kranting ono ofri GNAPP anso kasa no se esesa manyofo hwe ma no yie hwe ma no kasa yie na asumdue ne fom ya wo Ghana no ya mfa ni agrofi se asumdue ne boden efri sabo fom a den pa so besan enya bio enti wo se esesa manyofo adwiri Ghana fo ho yie se na be ya asumdue no ebekọ so wa edi hene wo Ghana we the Daily Statesman. Yeah. I mean, last week we share Democrats omo nipa omo kwa flag bearership no we share omo debate ni bia e was CNN. It was just lovely. Omo kasa ideas. Man, this will be can register ho asem. Man, this will be the obi atem. Man, this will be say obi ho fon. Issues are omo enema omo ba omo beye no e na obi e ka no maako boko. Come on. Oh, civility. Yes, TK gaga krevedru ho. Oh, yam quantum. Yakofo muka. Yes, yakofo muka etwi. Yemfa omusuban no susubi na nya kama maye no anu sara mpesa beka. Omusuban ya ye no. No. Make. Adwa hefa kwa bim. The academy jama wo. Na me pe story bi minim se what is story na na. Men hu de memfa manonka. Ya rehosem pa sa asem na esi ye no. Na ye mabusua ya akọ police ni ba wadi 45. Yes oba vacation e wo nkran ha. Na oba ye no yes na no January 12. Obenu aduane no hu se ne gas asa. Enti no osoma obi so onkoto gas ne bi mra. Ipa no chenti oso coalpot se o de chassis. We pa kono de gas ne be sis kitchen ho. Yes pie eliki go 10 cent no. Nti wo ka che de so wo mfa mpia bonten wo de ko sa wo mfa mpia bonten na be fa ba bia coalpot ni si no. Ti ho na wom. Ti so police ni ba no. Ne ba wo ne te ho. E na brantie na okofa cylinder no ba ye no mumiensa. Na jano down na ehye no ne yese police ni no ne baba ako a odi am sigma 11 I say se ne ma mehye ti o hwe o fa nsuo se o de ko guja no so na jano se braha na ono so su wom nti ni pa nan e na hyehye na rehosem ne se omo hya ase no omo wutu ato aso saa kopum se de otoso nan ya akoda yi ewuye ti sa ni pa nan nyina ewu a se sa police ni maami yesi ni kunu ye police ni soja ni enti je se na busua e na o mase ahye na yire wu ne mamienu awu e na police ni be akoda ye osoma no mantamu ho so ono so awu bie adwo asem no awre ho pa ya re ho sem wo pa
enti ike ababonte me edi wan bobo na no mo ka say omo poster ababonte am say poster di na wotweda omo ho fe oh I as a film sem enti ye ma abusua ya akọ ye bompa ye say sa gas niema no na say me hu say omo bo ho dawu ya na bi wo de bonkrata mu ye kan ti ke ya ye ntie ye pay attention say ma ye ni kwaso pa afi say edi awu ekum ni papa me bro no sise kra last year sa de papa pani ba akokoi enti no gas se me mo me mfa na se mihia titu ye ya de asisi ye stove ne ho pe e wo buka se ho no o maka se ye ntwenkwa akiri ye mfa mpia bonten cylinder ni si abonten na di hose na alpha tokrobi no ade kwa bonten but do no anye yeah ukọ fie a di freezers ya cylinder ni si ya na cooker ni se enti ato so sa enti am se nyaje se ye ma ya adwen koso oniema na ahyehe ya na me de se se ma se de ebinum si ye no ah se kane no ene de wo kan odi kan kane no sa na ne nyina ye no se deep freezer no eja betimi afrim mo enti eno ano no na nura na me ne obi di sa asemi hu nkomo no o se enipa rede no ene na bo nipa ho ban ndi se hyehye a na nipa no enye dam die nko a nemum eka won kwa nkasa enti o chese ehye kodu ba bia wo ye dan a wanhwe yi a obekọ ti we die yesre biem gas no na ti ko mo nso aya ye ko fele wo mo ho no omo so omo mo aye kakra se nipa no de cylinder ne ba obetimi a check se leakage wo mu ana valve na e wa no krampo no se nka mo fili wi anka mo check man se so ya no mo wa asesem na ahuro bi omo di gu so hwe no wa se epu ahuro a ne che se leakage wo mu em se dan se ko mo ba bonte be ye dawuro kire ye se ne ye kra e wo fi a ye nye no em se ade ne ye tie bet ye mfa nya adwuma ya adwo ehun se me ba bia na me to gas no me du ho bia onya de siso na se ohun se likipa no aka cho se masa ade na ehye ho no nye etini ye ni ama afoforo ne bo so kra nya de but me sure say ebe timi aye possible say de omoye no sukura bi ho kra enye papa because egodu mre bia da bia meko bia o se asai yesi asai na ye yini ato atwe na ye de ye hye ho enti me de meka ne say wokwa o se asai na wonyi ni kura de ya abro so say me say 2 cities na wagina de foforo a hye ho na afi na eko na cylinder no bi nso so ho a che okwa aware ase foforo a woto ye kwada na nyina bom oh ma me no abusua na ye de o mo mfoni ato so no Lydia ni ana ya reho sempa okay eti Lydia donko no na mo maka di akire adwa areho papa eti se MC di besi ha areho so me reho fa abaidi hey yes anymore egu ahome kokko no MC no de wa uchini chen no ai ochini o na no me catch there say ya mama na krasa nyene me kwada me say on starting on your campaign for 20 36 inu wode no aton ne ho enough okwa bia no aye campaign kakra ukotwa dawura no aye campaign kakra so ohuni e koso ho nyina ntino ko se ade no ukohu na oka no watumi akane na chinye bia ma ho ro de nyame asese ayiko ye hyase onye story bi mo bi meka se na we ya na so wabokuru bi din aka wasema baba sa chinye baba ho ntu anamo aya na eye na no si na me won kranza fiada no na mo chire se cashew ni nkeka ho ne ade nti wuhu a na ja o kan watumi akane yi badajo se wo kọ na kuhu a na hu se wahu bibia mpa na nsan moroko twa atibu kwam danso kwan no na da bayi na juada me nda na mo sa kwan no so timidi me amani sei na ko sansuo na anantwie ni nipa sanom no me ko hu yi me du na nipa ni ho na anantwie na aba o manu boma o monom omugumu a monom na wonam kwan no ho kura na sabi papa ya nam ho na kwan no nye sa kwan yi enye na asam so da bia ye kan na ye kan ba besi amanwofo so biem ko bim se campaign omode aye no mo swai so mo bomba beye na nkrofo edie midika to aba ma wo mu and so still kwan no da ho mfuturo ba yi ko hwe kwan no
say ya ajwa eni pebre na ekwan no say dey sit here no baby aye ko fa di motor na na ajwa misisi no with motor so I'm telling you I'm telling you why boys you can just me kopa kakadro bi mo di chia oh and they say analog they say you do digital exactly because what make work free ho oh da bi I don't massage o go tia ma me I am your tetifo sir I say ono ye you go so be heritage tie dey tete ni ma na no yin from you and open ye kum so tete ni ma da dey kita me ka kakadro bi an ma ka o say atua na dey nya ye o akatwom no nti adwo abigiri se wo so na mi wo kwa uhu niema na akɔhwɛ nipa setena ye wum ene ade a utimi hu se me ka se 2006 me call program bi o China na ade ba ko na esi aban na ni so ne se obe bridge the gap between the urban and the rural no ti em bisa se Ghana wo hwɛ se de e tie ya wo se ya farming bridge no ebe bridge ni wo se ye ku adwuma se na tanfo kesipa ye lori akwan amanfo bebre wo kromo mani nyi ku adwuma ho no enye se ku ya no ko afom na ha no bo hwɛ kwan a obefa so akwa na eyi na ni ji afi ku adwuma no bo kra no ba na ba no kra me kai se ye ko no fo ba bi na obi ate watermelon pa wo hwese esiguo wose akaka me de beko na wo hwe ni se na osi kan so to wabre nti obi sa no se nkranhye ne ade amemu a oba because onya ka oba na watermelon so nse nche na pro onya ka de be fa ba krum ti ye tanfo ba akopa oku adwuma mu no lori akwan e se enye kota no kra wo de yenyi portals no kra keke kra mfiri ho na futuo no kra yemfa mu sa akra no so ayebo achibidi na ye bo pese na ye masa ansem no so entimi ye more e wo ye nkomodie mu obi adi obi atem na hwan de ya na obi me da bia me ka me se me editor na so obi di obi atem na mbe report me ka se wono so nkodi ne bi wono me ko so course eno de ahia me akwara ko ka krama ni bi no wono so nko ka bi asem we tie anya asem bia enti eno ano wono so ko kodi na tem bi yes ko bi wa brada ba bi na nkrofo bi ko to no mo ma no so se na wa bro se mo ni me din won ye fra me bobo bi to akwo bi no da on kama na kano no so akadibi anima me ko hu ye beka ho asem no obede ye nka ball asem se te say ye sha se mfiri Ghana PL GPL Ghana enra ya kasefo de mane ye de obi ade 3 minutes e 2 goals na kwesi adan so mienu na ebo Accra Sports Stadium akasefo no bodin obi ahunu kotoko ne has se akasefo a ukokro bi aso a obi a wakasefo mienu obi ho be te say the one no bo no nti eno akotoko we in the history of Ghana football no money has for so na aye say 4 seasons ago has ball behind closed doors mienu and obi ama mehwe bi this a ball for the security for na pe eno aso kotoko match on boy and support bi anko park on boy na do as for person we aso within but on the 3 minutes actually 2 goals na has so within 1 minute na Liberty has shown first goal. Eba be pon no so mutwa 2 goals. No. Di kwasi ada hwan ni. Hwan be hye hwan. Hwan be hye. Right. So ye na ne ho anim ye jama o. De akade to asoba ye. Why? Abuza fa no pay ma munyina ache eba de Nsroma so ebre a ye kwakfa agudie mu nsem de ababetoa dwumadie no so na ye de asedema this sweet chocolate drink. De ohia ni nsu hye Ghana koko na ye papa. Na onum di suwe ni bia ebo mo ahoden na nyoma so agina yi edema no bia na eso yen ahemachi ma ye be ye adwuma sa so nsuo de special mineral water eno ebebo apa na yenhwe Ghana Premiership no na otwe toso enum match sa ekoso ukokuma ase baba ya rago pramaso akotoko eni draws na ehia ye enim kujo eni Richard Atashe goals mienu edema kotoko ema draws entumi anti-bi danso maso Liberty Michael Sefane di kan eto atena edema eye Liberty and a house and so Kofi Koji and Bernard Atta ebe she goes mienu edema house foka ekoye 2 and edema moko dawunsu a
Isa Ibrahim ehye go baako edema dreams a eye mediama fo ntumi ante mediama ye sha ase no omaburu kotoko aburu house ne so makohia ntumi fo Caroline so any entire sebe Career ni Kimfesa ebo 1-1 Kwame Boateng ni Mustafa Mohammed ena share goals no edema afenu ni nyina na afi uda wani Elimina so a Elimina Sharks ni Olympics ebo 1-1 Benjamin Boateng ehye ma Elimina ena afi Sule Ibrahim so ehye goal no edema Accra Great Olympics ena oba Accra Sports Stadium so a se de koye ni ongo ba kokopie mo Richard Akwa ehye ongo edema eye Unauthorized na je so she go di ti ono an ho na fairness edu ono aso Unauthorized ebeti ka no Unauthorized ma ekoye 1-1 na ukọ domaso a je koye ye nie Adriana Stars ehye mienu ma Lagos City so mu din no branding ne de ne nko goals ne ma din no na mo asesa no Yaya Mohammed go king sese no ehye go ba kwa na no amate ono so hye ba kwa Adriana ehye goals no emienu na afi Ashanti Gold anano memenda no brekum Chelsea ekwo show me ka ba kwa mantumi ante Kofi Owusu na hye sa go no match ba kwa akem no ene eye Bechem United and Techima 11 Wonders and I debe boss original derby sabi om de sa match ti kura de original derby sanse omu atete as how match no so omo de ba be hweso na Chelsea sabi okọ log no so a tima odikan no brekum Chelsea okita amane mako 13 and the otosu mienu Adriana Stars ono so kita 12 points and 11 points dreams omo de toso miensa sei na tie league atwede no so na mum de enwa wo mu ni se team a on the matches enum ni nyina wa kagu busuandu as enum ni nyina wini ba akokra on draw ba ko ni nyina ankoyi emfama busuandu as no Ghana Premiership no ensema ewumbi na yedi amamono afi yenkwa amano ne yen sha asem fi matches e course so amano